hyökkäysten alettua. Sodasta huolimatta asuinsijoilleen jääneet ihmiset eivät kykene jatkamaan päivittäistä elämänsä jatkuvasti pommituksista ja miehityksestä johtuen. Diasporassa asuvien kurdien yhteisönä osoitamme solidaarisuuttamme Etelä-Kurdistanin ihmisiä kohtaan ja protestoimme Turkin miehitystä Etelä-Kurdistanissa. Toivomme myös suomalaisilta yhteiskunnalta, rauhan ystävältä, vapauden puolustajilta ja niiltä, jotka ovat kurdien perusoikeuksien puolesta. وقت جدني قران سرم لحوان اللي هسه تناتي سرم لحتكين خوشنا ناتي أقدر تجيريا بغان كان بس الفوز سهيل نامو هربز الجزء كل أوطاسي دستانية أوطاسي قهرمانية البجن بلين أوطاسي الجوان الجوهر تش لبي فدهلن ولبيدك يلبي قادش بوام دن بدانا ويا شبل مخابل هجمار أنا بينجي كسيجي درباس ناكر بدسبيك إذا أم نفهم كروارن أم تقاسي كارم خباطل كارم بدن مشاندن